mu kirwa cya Nakinati kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri cyemewe kuhakandagira, ndetse imyaka irenga 100 irashize bigendera ku ifarashi n'igare. Iki kirwa kingana na kilometero kare 9.8, gituwe n'abantu 600, buri wese akagira ifarasi imwe imutwara. Kiri hagati y'ikiyaga cya Huron ndetse n'icya Michigan. Abatuye Nakinati bamaze kwakira ko ifarasi ari nk'umwami. Mu 1898 ubwo imodoka yahagendaga ikahagenda n'amapine, moteri yayo yakanze ifarasi zaraho, bahita baca ibyo binyabiziga mu gihe cy'imyaka 2, ariko bikomerezaho kugeza n'ubu. Imirimo yose uzi ikorwa n'imodoka yaba gutwara abantu ndetse no gutwara imizigo n'ubutumwa bwa kompanyi nka FedEx bikorwa n'ifarasi. Hari bamwe usangana utugare cyangwa se bagahitamo kwigendera n'amaguru. Abasanga butaka bo muri iki kirwa benshi bahugira mu burobyi ndetse n'ubuhigi. Kubera imiterere y'iki kirwa, abakire benshi mu bihe by'ubushyuhe bajya kuharuhukira. Hari hoteli imaze imyaka 138 hamwe n'izindi zimaze imyaka myinshi kandi zikora neza. Ubuso bungana na 80% by'iki kirwa birimo parike, bituma ba mukerarugendo bagisura ku bwinshi. Bakishimira gukodesha amagare arenga 1500 afasha abahatuye ndetse na ba mukerarugendo kwatembera. Ndabasuje, nitwa Itangishaka Emmanuel. Reka nangire nkubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prevot kuri uyu wa gatandatu yagiriye rero uruzinduko muri Uganda ndetse n'u Burundi, agirana ibiganiro n'abayobozi babyo. Ni ibiganiro rero byibanze ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko. Nyuma yo kubonana na Perezida Museveni, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi yabinyujije kuri Ikaze yaravuze ngo maze kugirana ibiganiro byubaka cyane na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Uganda rero gira runini mu mutekano mu karere, kandi ndashimira imbaraga zayo zikomeje mu guteza imbere ibiganiro by'akarere, ubufatanye ndetse n'abaturanyi no gufasha impunzi. Twaganiriye rero kubyihutirwa ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibibazo byimbitse bigomba gukemurwa, kandi ibyo bibazo birasobanutse rwose. Kubahiriza imipaka, kuyishyira hamwe k'ubukungu mu karere, kubaka cyangwa se kubazwa uburenganzira bwa muntu ndetse no guhagarika imvugo zibibi, inzangano ndetse n'iterabwoba. Ku bijyanye n'umubano w'impande zombi, yavuze ko Ububirigi na Uganda byishimira ubufatanye bumaze igihe. Ati gahunda yacu y'iterambere iriho yibanda ku buzima, uburezi ndetse n'igisirikare hamwe n'ibisubizo bifatika ku baturage ba Uganda. Twasuzumye kandi uburyo bwo kwagura ubufatanye harimo ndetse no mu bucuruzi n'amahugurwa ya gisirikare. Kuri uyu wa gatandatu itariki ya 26 Mata 2025 kandi mu ngoro ya Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriye Minisitiri Maxime Prevot wahageze avuye muri Uganda. Yahagiriye uruzinduko rero ibiganiro byabo byibanze ku gushimangira umubano w'ibihugu byombi, ibibazo by'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no ku bufatanye mu bukungu na politiki hagati y'ibihugu byombi. Biteganyijwe ko rero kuri iki cyumweru Minisitiri Maxime Prevot aza kuba ari Kinshasa, aho agomba kugirana ibiganiro na Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'abandi bayobozi mu gihe atabashije kugera mu Rwanda. Igihugu rero giherutse gucana umubano n'Ububirigi. Hanyuma rero reka duhindure ingingo tukubwire ngo ikaze mu kirwa cyitwa Nakinati. Mu kirwa cya Nakinati kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri cyemewe kuhakandagira, ndetse imyaka irenga 100 irashize bigendera ku ifarashi n'igare. Iki kirwa kingana na kilometero kare 9.8, gituwe n'abantu 600, buri wese akagira ifarasi imwe imutwara. Kiri hagati y'ikiyaga cya Huron ndetse n'icya Michigan. Abatuye Nakinati bamaze kwakira ko ifarasi ari nk'umwami. Mu 1898 ubwo imodoka yahagendaga ikahagenda n'amapine, moteri yayo yakanze ifarasi zaraho, bahita baca ibyo binyabiziga mu gihe cy'imyaka 2, ariko bikomerezaho kugeza n'ubu. Imirimo yose uzi ikorwa n'imodoka yaba gutwara abantu ndetse no gutwara imizigo n'ubutumwa bwa kompanyi nka FedEx bikorwa n'ifarasi. Hari bamwe usangana utugare cyangwa se bagahitamo kwigendera n'amaguru. Abasanga butaka bo muri iki kirwa benshi bahugira mu burobyi ndetse n'ubuhigi.
kubera imiterere y'iki kirwa abakire benshi mu bihe by'ubushyuhe bajya kuharuhukira. Hari hoteli imaze imyaka 138 hamwe n'izindi zimaze imyaka myinshi kandi zikora neza. Ubuso bungana na 80% by'iki kirwa birimo parike, bituma ba mukerarugendo bagisura ku bwinshi, bakishimira gukodesha amagare arenga 1500 afasha abahatuye ndetse na ba mukerarugendo kwatembera. Reka duhindura ingingo twerekeze mu yandi makuru. Nuko kuri uyu wa gatandatu igisirikare cyavuze ko igitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Niger cyahitanye rero abasirikare 12 mu gace k'umupaka kamaze igihe kaberamo ihohoterwa rikorwa n'intagondwa. Ku wa gatanu igitero gitunguranye cyagabwe ku mutwe wa gisirikare hafi y'umudugudu wa Sakoila hafi y'umupaka ndetse na Mali na Burkina Faso, nkuko rero igisirikare cyabitangaje cyongeraho ko rero ngo hafashwe babiri bakekwaho rero kubigiramo uruhare. Hanyuma kandi cyanasobanuye ko abagabye igitero ari abaterabwoba, ariko ngo nticyavuga itsinda ryabigizemo uruhare nkuko iyi nkuru dukesha Reuters ikomeza ivuga. Mu kwezi gushize igitero rero cyagabwe n'umutwe w'abajihadiste ku mudugudu wo muri ako karere ko ku mupaka cyahitanye rero abasivile 44. Ingabo zashinje icyo gitero leta ya Islam muri Sahara cyangwa se IIGS muri Niger hamwe n'abaturanyi bayo ba Burkina Faso na Mali bamaze imyaka isaga 10 bahanganye n'imitwe y'abajihadiste harimo n'imwe ifatanije na Al-Qaeda ndetse na leta ya Islam. Nyuma rero y'ihirikwa ry'ubutegetsi mu bihugu uko ari bitatu mu myaka yashize, abategetsi bari ku butegetsi birukanye ingabo z'Ubufaransa maze batabaza imitwe y'abacancuro y'Uburusiya kugira ngo ibafashe. Ibihugu bitatu kandi byiyemeje gushimangira ubufatanye bwabyo bishinga umuryango mushya byise Alliance d'État du Sahel nyuma rero yo kuva muri CEDEAO. Hanyuma kandi tuvuye kuri ingingo reka tubabwire ko Tanzania yisubiyeho ku itegeko ryabuzaga ibicuruzwa biva mu buhinzi biva muri Malawi ndetse no muri Afrika y'Epfo, nkuko rero byatangajwe ku wa gatano nyuma y'iminsi mike rero rishyizweho mu rwego rwo kwihorera kuko cyangwa se kubera ingamba nk'izo zari zashyizweho n'ibihugu byombi. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuzima n'imiti yica udukoko muri Tanzania TPHPI Joseph Ndunguru yavuze ko rero Tanzania yakuyeho iryo tegeko kugira ngo habashe kubaho ibiganiro bya diplomasi ku rwego rwa minisitiri. Hanyuma kandi yavuze ko ibihugu byombi byageze ku buryo butandukanye bugamije gukemura amakimbirane y'ubucuruzi binyuze mu biganiro. Ku wa gatatu minisitiri cyangwa se Minisiteri y'Ubuhinzi ya Tanzania yabujije kwinjiza ibicuruzwa byose bikomoka ku buhinzi biva muri Malawi ndetse na Afrika y'Epfo, ndetse inabuza kohereza ifumbire ya Tanzania muri Malawi ihagarikwa cyangwa se ihagarikwa ry'iyoherezwa ry'ifumbire mvaruganda muri Malawi. Ubu naryo ryavanweho. Abanyamuryango ba SADC kandi ibihugu uko ari bitatu byose bigize umuryango w'ubukungu w'akarere ka Afrika y'Amajyepfo SADC. Hanyuma kandi Malawi yari iherutse kubuza gutumiza ibicuruzwa bikomoka ku buhinzi biva muri Tanzania nk'ifu y'ibigori, umuceri, jinja, ibitoki ndetse n'ibindi bicuruzwa, mu gihe Afrika y'Epfo nayo yahagaritse kwakira ibitoki bivuye muri Tanzania. Hanyuma kandi Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko abo mu burengerazuba aribo bakomeje gutuma intambara ya Ukraine ifata indi ntera bijyanye rero no kubogama kwabo batabanje gutekereza ku muzi w'ikibazo. Hanyuma kandi Museveni yashinje ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kwivanga mu ntambara itabireba, avuga ko ngo aho kuba hagati ntibigire uruhande bibogamiraho byashyigikiye Ukraine ndetse bishora mu murongo utariwo. Ati rega ntekereza ko Kiev iri kuyobywa n'abatarebwa n'iyo ntambara bagashaka buhake. Bamwe bakunda kwivanga muri gahunda z'ibindi bihugu bakora amakosa menshi, nibo bateza ibibazo byinshi na hano muri Afrika kuko baza bagashyigikira impande zitarizo. Perezida Museveni we yavuze ko rero ngo ibyo ari nako bimeze muri Ukraine. Avuga ko rero ngo aho kubanza kumva no gusesengura uruhande ruri mu makosa, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitamo gushyigikira uruhande rumwe bititaye kuwaba afite ukuri cyangwa se uri mu makosa. Yibukije rero uburyo Uburusiya na Ukraine byahoze ari igihugu kimwe, agaragaza ko ngo ibiri kuba ari nka gatanya kubashakanye, bityo rero ko ngo ababyinjiramo bagomba rwose kubanza gusesengura umuzi w'ibibazo. Yanagaragaje uburyo rero abo mu burengerazuba badashaka kumva Uburusiya. Ati iyo mwashakanye inyuma mugatandukana uragenzura, bakagombye rero kuba baribajije igihe Uburusiya na Ukraine byatandukaniye bakagenzura niba byarakozwe mu buryo bwa nyabwo.
Perezida Museveni yanasabye ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi kutabogamira ku ruhande rumwe, ahubwo bakareba ko impande zombi zinganya ibibazo, bakareba ufite amakosa, ariko ngo buri gihe bahora babogamiye ku ruhande rutari rwo, niko yakomeje avuga. Hanyuma rero tugana ku musozo, reka tubabwire ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko Uburusiya bwiteguye kugirana ibiganiro na Ukraine butabanje gushyiraho amananiza. Biro bya perezida Putin Kremlin byatangaje ko rero mu biganiro yagiranye n'intumwa za Amerika, Steve Witkoff, mukuru w'igihugu cy'Uburusiya, yemeye gusubukura ibiganiro na Ukraine. Umuvugizi wa perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ngo mu biganiro byamuhuje n'intumwa ya Trump, perezida Putin yashimangiye ko uruhande rw'Uburusiya rwiteguye gusubukura ibiganiro n'Uburusiya nta yandi mananiza abayeho. Uburusiya rero butangaje ibi mu gihe perezida Trump na Zelensky baguriye i Vatican cyangwa se bagiye i Vatican kuwa 26 Mata 2025, ndetse ibiganiro bagiranye bigenda neza. Trump yakomye Putin avuga ko ngo ashobora kuba adashaka cyangwa se yaramwikomye bivuga ko adashaka ko intambara ihagarara, kuko yemeye ko ngo hagabwa ibitero muri Kiev. Amerika yavuze ko ishobora gufatira Uburusiya ibihano by'ubukungu n'ibindi byo mu bundi buryo byatuma rero bureka gukomeza gushoza intambara muri Ukraine. Uwari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi bamwita Papa Francis yapfuye kuwa mbere wa Pasika tariki ya 21 Mata, afite imyaka 88, akaba yashyinguwe rero kuri uyu wa gatandatu tariki ya 26 Mata 2025. Ni ibiki rero byaranze uyu munsi, nibyo tugiye kubagezaho. Urupfu rwe rero rwatumye abakristo Gatolika bose bajya mu cyunamo, banatangira rero imihango yo kumusezeraho i Vatican. Dore bimwe mu by'ingenzi rero ukwiye kumenya ku bijyanye n'umuhango wo gushyingura Papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Epfo mu mateka ya Kiliziya Gatolika, igihe naho umuhango wo kumushyingura wabereye. Umuhango wo gushyingura Papa Francis wabanjirijwe na misa yo kumusabira yamaze iminota 90, ikaba yabereye rero mu mbuga ngari yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatican. Giovanni Battista Re, umukuru muri ba cardinal bariho, ufite imyaka 91, niwe rero wayoboye igitambo cya misa yo gusezeraho bwa nyuma Papa Francis. Nyuma y'iyo mihango, isanduku irimo umurambo we yajyanywe mu modoka mu mujyi rwagati wa Rome, ijyanwa aho yari yarifuje gushyingurwa mu mva yoroheje yo munsi ya Kiliziya ya Saint Marie Major Basilica, nk'uko rero byari biteganyijwe mu mabwiriza ye. Iyo Kiliziya inabarizwamo ishusho yakundaga cyane ya Bikira Mariya, uwo rero yakundaga by'umwihariko. Kuki rero atashyinguye i Vatican? Mbere na nyuma ya buri rugendo mpuzamahanga, Papa Francis yajyaga kuri Kiliziya ya Saint Marie Major gusenga mbere y'ishusho ishushanyije yitwa Salus Papile Romani, umukiza w'abaturage ba Roma. Iyo shusho yari ifite umwanya udasanzwe mu buzima bwe bw'iyobokamana. Iyo shusho iri muri Kiliziya nto iherereye iruhande rwa Basilica, ikagaragaza rero Bikira Mariya yambaye umwenda w'ubururu afashe umwana Yezu, nawe ufite igitabo cya zahabu gishyizweho amabuye y'agaciro. Ni bande banyacyubahiro bitabiriye umuhango? Umuhango wo gushyingura Papa Francis witabiriwe n'abantu basaga 200,000 biganjemo abasengera muri Kiliziya Gatolika. Aba bakuru b'ibihugu rero bitabiriye umuhango wo gushyingura barimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Hari kandi n'abandi banyacyubahiro barimo igikomangoma William, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, perezida w'Ubudage Frank Walter Steinmeier, ndetse na perezida w'akanama k'umugabane w'Uburayi Antonio Costa. Ku ruhande rwa Afurika hitabiriwe barimo perezida wa Angola, wa Cape Verde, ndetse n'uwa Centrafrica, wa RDC, ndetse n'abandi. Gushyingura Papa Francis ni umuhango wakurikiranwe ku isi hose ku bitangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye, ukaba witabiriwe n'abanyamakuru barenga 4,000 bari Vatican. Umutekano wari wakajijwe, ikirere cyari cyafunzwe, nta ndege yemewe kugaruka cyangwa se ngo igwe i Vatican. Inkuta zose za Vatican ziriho ba mudahusha bacunze umutekano, kajugujugu zicunga umutekano zizenguruka mu kirere hose. Nubwo Papa Francis yashyinguwe muri Basilica ya Mutagatifu Marie Maggiore iri hanze ya Vatican, bitandukanye nuko byari bisanzwe bigenda ku bandi ba papa, kuko rero bashyingurwaga muri Basilica ya Mutagatifu Petero
ugushyingurwa kwa Papa Francis kwabaye kandi intangiriro y'iminsi 9 yo kumwunamira yagirimwe na Kiliziya Gatolika. Biteganyijwe ko rero kuva ashyinguwe mu minsi itarenze 20 hazaba hamaze gutorwa ugomba kumusimbura mu buryo bwihutirwa. Mu bahabwa amahirwe cyane ya gusimbura Papa Francis harimo Cardinal Pietro Parolin ukomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba afite imyaka 70 y'amavuko, wasanzwe ari umunyamabanga wa leta ya Vatican. Hanyuma rero nuko tuyasoje, nitwa Itangishaka Emmanuel. Reka rero ngiye nawe tuze kongera guhura rwose mu yandi makuru, kubera ko turaza ko uyu munsi kubagezaho amakuru mu byiciro bibiri cyangwa se bitatu bitewe n'ukuntu igihe kiri buze kutubanira. Turabakunda rero, mukomeze mugire ibihe byiza, reka dukomeze tubane namwe. Hanyuma kugira ngo andi makuru ataza kugucika, press subscribe, hanyuma ugire ibihe byiza.